Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor bagi pedang sobhai pi syakimat Khubor mentaka janmi. Kini paishwa syakimat Khubor nak Jylla. Working President juga khor nyotrap National Awakening Movement uba Thomas Basa uladawai ke Khasihels Autonomous District Council bakal ben pendam no mardor ye ke jing penmana bla penmi de ketenan District Council Affairs ke Sarkar Jylla kabla penmi haus nam arja khatsau namar bakalong ke jing penken ye ke trading mainan tribal regulation ka khandai spa san posa kinoilam jongga khasi student union lingam hinneng bray area unit hakar khandai trik Risaw arja posan kladawai ke Khasihels Autonomous District Council ban khandra trading license ban labor license yaki dukan janggi bar Jylla ki bele eka khai ke pateng hayo shilang President ka Khasi Student Union lingam hinneng bray area unit ulia tho ba ka jing Jylla janggi bar Jylla hapo ka yo shilang West Khasihels District kalong ka ishir khai bha patongru board ka darbar shnong kamdan satya ki jingbo jingtho batikna yaki bar Jylla ki bedan hapo ka yo shilang Ulong berkeseng rasa kiru iki jingle dan bor janggi bar Jylla bat na lokata ki dandu ki kinthe khasi trashnong ki basongkha bat ki shinrang bar Jylla ki bedhadu menta kim shimwan phaishu chalashnong ki just 24/7 hakam prati Risaw aratar posan la ujosh chief executive officer jong ka Municipal board halo ka jingwa bi an jong ka company bla tip kom ka rapido ki hoarding ki flex ki banner ba ki we hakaleng shnong ki bedan hapo ka jelly jong ka nong ba shilong ka kum ka jubab RTI bla pan da managing director jong ka Jets 24/7 uba skemlang yuria na ka office district transport officer pen pau ka rapido kampade ka company ka bla yo ka bike taxi aggregator license pan kamai dik thok ashaka East Khasihels District jongga Jylla Meghalaya uba NDCM bat kashnong domyasiat kilai khublei kerpang UMLA jongkaranikor constituency uba pius marwen ublerap banti surok nagbentaman penpoi surok hapo kashnong bekejingai kumba lai kilometer AA nalokata ulai khublei ru I Dr. Wajri iblerap ban penyo yaki solar system kabaki nong shong klayo ban prankam hakapon minmir bat kiwe dekila jingarap kiblalong kajumento yaki nong shong kinoilam jongga Federation of Khasi Jaintia Angaru People North Khasihels District hakap kundai trik Risaw arja posan kila IT dekador khas hak office deputy commissioner kribhoi nekabenta ban ai jingmut hakabe day bat kajing penbaha yaki jing thongjam kabakhoj bat kabasuba hapo ka district selection committee hari bhoi ka kanhor menteri jongga Sarkar Jylla ka phundai trik Risaw arajar phosan klaminjur ban penkre ya ka electoral roll na ka benta ban pelong ya ka election shuga yeng dor ba thawan jongga Garo Hills Autonomous District Council ka ban salong host nam arajar arpon reu u commissioner and secretary ba Silvidi dingdo lapin shai ba hakabe day bar ka jingbam yo the vote janggi break mana bar ka Jylla hak election district council ki deputy commissioner kin haban board ya ka autonomous district rule ka khandai spa san phoi ka batai benya bin pa ben ki kendon penlong jet no mikmat sikil lightly ki district council harilum khasi jaintia bar harilum garo ka kanhor menteri sarkar klaminjur pentre kamno ya ka Meghalaya village defense organization rule arajar arpusan kibaki kendon trekam nakbenta ki village defense party lani ki VDP kibedan haman la kishnong uno ektien ka sarkar uba wailat mi ki shilla ulayatho maga sarkar kla rairu ban pinkiu no ek jingarap shaki VDP ya ka baro shikata ka jo ai tang lai spa tingka shibenai handre mentan pinkiu no shaka lai haja tingka shibenai ki tourism society ki bahap hapo kadarang elaka ki bekin thop kadarang tourism promotion and development society Kashnong Padang Tourism Development Society bat Kadauki Tourism Development Society haringkat udoloy bat kinailam ke elaka kelip banyak kendo ya usumbot medirang ba ka Jylla ba Preston Tensong banyak halo ke jingjungut kawa umat menta punya phasha ki Khubor nakari medirang ba do keriu Narendra Modi un pelong ya ka road show bat ban ai jingkren shiki pat ba ka rally ke ban salong Hamutipur ka bahap hapo ka Baruraj Assembly constituency jangka Muza Farpur bat Chapra
hakas ngi palai kum shibenta ke Jylla election haga Jylla Bihar ke Bansa Longshan. Menteri Ketenat Kampung Yeng ke Riu Amit Shah National President ke BJP Ujagat Prakash Nada kins ajingkran haki rally lap election ke Bansa Long Kylleng ke Jylla Bihar hagas ngi palai katba kani ke Jylla kadang pun kreat banjit ekonomi khmat bathmai cheke yeng dar ba thauan ke Jylla. Kum ke jing ai buram mi usahadar Villabhai Patel jauh bela jutip ru kum u Iron Man keri India. Kaken hun sipai sun jong ke Indian Air Force kan sepin ya ki jing kilan da Kylleng sun ki ban her halor udurmat jong Statue of Unity ka Kevadia hakalai poetry Risaw ban rakhe ya ka Rashtriya Ektar Diwas lani ke National Unity Day pat haka jogopor on sara khiru ya ki lingko sngi kha ka ba shispa san postnam jong sadar Villabhai Patel. Menteri Ketenat Kampung Yeng ke Sarkar Pedeng Amit Shah hakas ngi palai ulakin tho ya ka seng Kongres dak bakin no bakam shimala ban ajing itu di sadar Villabhai Patel bolong unong sandur ban wanra di kajing tili hapo ke India. Amit Shah ulong baka shimpor jen hadu sapwis nam hading kajingyap jong Patel baka Sarkar Kongres kan ai buram yau deka kusnam Bharat Ratna. Ka jingki wen kelapin thot ya kajing shong dorbar ha ka yeng dorbar thauan jong ke Jammu Kashmir ha ka sngi palai. Hak bagi MLA jong Kylleng Persha nak Bharatiya Janata Party la Pyrthei da kisur bepersha di ka Sarkar National Conference belayalam da umedi rangba ka Jylla u Omar Abdullah. Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh unselet yuk kejat Syakari Malaysia hak sngi palai banishim benta hak Asian Defence Ministers Meeting Plus ke Bansa Long hak Tarik unaiwi. Uwe officer Coast Guard ula syong thaj ula syak kinno bola dekat jubor ke jing jong kemi lajong kablah nyu pun reus nam karta hapo ke jing sa jongki ha kuliyor ha kami sngi balang hadi maklami ke jing mai yanya ha pering jongki na ke jing buat kau yang menta pengla poisi ki khubor na Kylleng kri ke Pyrthei u president ke China Xi Jinping ula poi ha South Korea ha sngi palai banishim benta ha ke jingalang jong Asia Pacific Economic Cooperation bat na lokata on sepenlong ru ya ke jinga kren baru president ke South Korea Uli Jemong baru president ke United States Donald Trump halo kimat biadai bat ke jing penjari kendon khajna bat ki bor yadari ke eryong hurricane Melissa kelas selat napang ki benta jong ke Caribbean ha ke ba bon ngot ki break layam kini ke eryong erngit ke bajur menta kelaya lenti sasha Bahamas hadin belalin shop hakuba hak steps ngi balang la pentip ke National Hurricane Center jong ke United States ke badan Miami. Ka Sarkar Lithuania klarai ke ngi balang ban khang no ke khaput jong kari naga benta shibanai bat kari Belarus hendel pelat ya ke let kawan khaput tangi ke pobran kam kerke la pentip ke Baltic News Service. Ka Sarkar Sudan naga ngi balang la pentip ba pelat hajar ngut kirupat ba klasha penyap hakishipai Rapid Support Forces hakabenta basyate jong ke El Fasher jong ke Sudan nadu bagani kin hun shipai kladung jubor hapo kane kanong ba u Defense Secretary jong ke United States upit Hexet ulong baka South Korea kla persyang ban kini biang ya ka Wartime Operational Control ni ke OPCON na ke United States Hexet unselet ru sa Japan, Malaysia, Vietnam banyak kerah lo ke jinga day hapdeng ke United States bat kini kiri. Chairperson jong ke African Union Commission Muhammad Ali Yusuf ulai kublei yu Paul Biya hadin mula syajit biang kumu President jong keri Cameron. Saat ke samla pulih Baloch kelasya penjak klub haki bor pahara jong ke Pakistan, Balochistan. Kadba gajing jak klub jong ki breu haga negathan kelajur bha Kylleng ki benta ke Jylla lo ke kin hon bapau khman pe khon ya ko hok long breu man breu hakas ngi pale. Tigitu kelong khubor hakimat kemat ta janmen khuble. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya.
Go local, go Jets. Download the app now.